Haga jingle kai I League hapdenga Rajasthan United FC Persya ika Mohammedan. Haba phai shagane ka jingle kai ka Mohammedan kadang peteng bot khori ka nam job. Adin bagalala bot pelim ya ka Rajasthan United syabar nalayeng da ar la kawai. Bat kani ka deru ka jing job ka basau jongka Mohammedan nagi santali ka jingle kai ka jongka. Bat ka yak haj kawai Persya ika Shillong la jong. Agawai bat ka jingle kai I League hapdenga Neroka FC Persya ika Namthari. Haba phai shagane ka jingle kai ka Neroka FC kala khori ka nam job banengkong. Haga ka samoy hadin bagalala bot pelim ya ka Namthari da ar la kawai. Haga jingle kaya kini rong Eurocup Arhajar ar Peusau ke bahab haga grup D habreng ke Armenia Persya ika Wales. Haba phai shagane ke jingle kai baro ar tali kenhun kia khai da Marshigol. Haga jingle kai ke bahab haga grup H habreng ke Denmark Persya ika Slovenia. Haba phai shagane ke jingle kai ke Denmark kala khori ka nam job hadin magalala ban pelim ya ke Slovenia da ar la kawai. Henry baro ar terlibat kila yo benrung syaka Eurocup Arhajar ar Peusau. Haga jingle kai ka bahab haga grup E habreng ka Rijong Lewandowski ka Poland Persya ya ke Czechia nega Czech Republic. Haba phai shagane ke jingle kai baro ar terli kenhun kia khai da Marshigol. Haga jingle kai ka bahab haga grup D habreng ka Latvia Persya ya ke Croatia. Haba phai shagane ke jingle kai ka Croatia kalala bat pelim ya ka Latvia da ar lanat. Haga jingle kai ka bahab haga grup C habreng ka Italy Persya ya ka North Macedonia. Haga ke jingle kai ka Italy kalala bat pelim suk ya ka North Macedonia da san la ar. Haga wai pat ka jingle kai ka bahab haga grup C habreng ka Rijong Hurricane ka England Persya ika Malta. Haba phai shagane ke jingle kai ka England kalala bat pelim da ar lanat. Bada haga ke jingle kai urang ile kai bakan sai joka England u Hurricane uli yo ban tiap shigol nagbenta ka England kata haga minit ke bah nyau Peusan. Haga jingle kai ka bahab haga grup B habreng ka Netherlands Persya ika Ireland. Haba phai shagane ke jingle kai ka Netherlands kalala bat pelim ya ka Ireland da iwai lanat. Bad ia kena ke shigol joka Netherlands layo ban tap da Wakehorse haga menit ka bakhatway. Bad leng ba kena ke jing job kan Netherlands kalayo ban rong syaka Eurocup Arhajar ar Peusau. Haga jingle kai ka bahab haga grup B habreng ka France Persya ika Gibraltar. Haba phai syaka ke jingle kai ka France kalala ban pelim put ya ka Gibraltar hadu khatsau lanot. Haga bau koman badu jirot kalayo ban tap argol haga ke jingle kai Badu Kylian Mbappe ulayo ban tap hat-trick haga nge jingle kai. Kata ulayo ban tap haga menit ke balai peu nyau Peusau. Bad haga menit ke ba pra peu ar.